Dobar dan. Danas je prvi dan proljeća i jako je lijepo vrijeme. Malo je onako poluoblačno, ali idealno vrijeme za radove u vrtu. Nažalost, od mene ovih dana ništa. Ukočilo me rame, ukočilo me vrat, tako da ne mogu raditi apsolutno ništa. Pod injekcijama sam, tabletama i doslovce mogu gledati ono što treba posaditi. Ali ovo je izvrsna prilika za uživanje u samom vrtu i onome što smo sve gradili i radili. Evo, ovo divno zelenilo proteklih godina. Jedna dobra stavka za malo razmisliti što nam vrt predstavlja, koliko se nalazimo u njemu, koliko nam je opterećenje, koliko zadovoljstvo nam pruža sam rad ili uživanje u njemu. Tu bi voljela čuti vaše nekakve komentare, jer evo ovaj naš mali raj nas spašava od cijelog ovog betona usred Zagreba. I ovom prilikom bi vam htjela još i pokazati video koji smo krajem siječnja snimili sin i ja, gdje smo se bavili našom ružom penjačicom. Pa onda da vidite malo i te radove pripremne, znači sad rano proljetne, kako bi nam ruža što bolje i ljepše cvala. Neke trikove nisam niti ja znala, pa smo ih sada prvi puta upotrijebili. Tako da uživajte, javite se, pišite mi u komentarima što vi sad trenutno radite i naravno pretplatite se za još više ovog sadržaja. Hvala puno. U vrtu imamo ovu prekrasnu ružu penjačicu, no često ju napada ova crna pjegavost. To je gljivična bolest i želimo spriječiti da se ona prenese na nove listove i nove stabiljke. To ćemo napraviti tako što ćemo odrezati doslovce sve stare i zaražene listove. Meni sad pomaže moj sin i ovo je odlična prilika za jedno druženje u vrtu i malu kratku poduku o tome kako se biljke održavaju. Skinut ćemo sve zaražene listove i to su većinom svi ovi stari listovi. Ruža već ima dovoljno mladih pupova, mladih listova. Ne smijemo zaboraviti niti listove koji su gore na granama na luku. Isto tako, sve zaražene skinuti, vidjeti da li treba odrezati koju granu, da sve bude spremno za proljetnu cvatnju. Evo, tu moramo isto pokupiti, znači, ove sve listiće koji su pali i zaraženi, da nam ne bi širili tu pjegavost. Evo ga. Ti svi listovi koji su bili na tlu, njih isto treba pokupiti jer oni isto šire tu bolest. Tako da se ne širi kasnije po novim listovima. Ti listovi ne smiju ići u kompost, nego ih zbrinjavamo posebno, moraju se ili spaliti ili ići u obično smeće. Naravno, naša kontrolorka Maca Gita je uvijek na svojem mjestu. Sad kad smo obavili taj dio, jedan trik sa ružom penjačicom koji sam relativno kasno naučila i nisam znala da to tako funkcionira. Da bi ruža penjačica bolje cvala, grane se moraju svijati najmanje pod lukom od 45 stupnjeva. Kako bi taj hormon cvjetanja i rasta se bolje širio i da ne bi išao samo gore u visinu. Evo to ja sad radim, znači sa ovim mladim grančicama i pokušavat ću to napraviti što više mogu u sezoni, baš da vidim hoće li imati učinka jer su nam inače cvjetovi svi gore na vrhu. Inače ruža penjačica može cvasti i nekoliko puta u sezoni, samo je bitno odrezati ocvale cvjetove,
Znači, kad god vidite da je koji ocvao ili da se stvara onaj šipak plod, odrezati i ona će biti potaknuta stvoriti nove cvjetove. Iskreno, kako sezona odmiče, ja sve češće onda zaboravim održavati tu ružu, ali to je ok, zato jer imam nekih drugih poslova što se tiče vrta i života općenito. Ono što sam napravila sada uvelike će joj pomoć, a vas pitam je li imate vi kakav savjet, nekakav bakin tajni recept za zdravije i ljepše ruže. I kako vam se sviđaju naši mali vrtlarski razgovori, stisnite like, pretplatite se i vidimo se uskoro opet u novim malim vrtlarskim razgovorima. Budite dobro!